bia kamal ner malawe ka yene dial tinlen ka jowo me ka tagmene en walle chang ka wal kel ka paidi ron kina dangro yan dangro wid diech gwaz me bana rwani tin lat ka rodien bana kaling kaja rwani tin to gre doaran rwani tin to wi montin koken kor konin to kana maltin kontin tok bana kaling ka jan gwasama kan kono nyamre latin konen ban lat ka Nuer online tv channel me jiram jedit goro jen wo jen de subscribe ka de notification bell de jetwan te kon ka ler dangro te goro bana linka jan gwasama ler nyam bana racha ka kwi taban deng ka shop de re which ka unit state ler rode bana rach ka book and chabok fangak bana video mutod ban jegwich ka gwaldan ci rek ma jotong tin mi jiram jedit nyuagani ko ken ka chuje pro jeno jin be subscribe ka bi notification bell bi chu twan ko gor kono de kon ler tine de kon ga chwaling rojen chalat kweren keb unit state ne rek biem top ka shop taban de ngre wi ka bintio chala do she taban de gash she je lor long ka lor medit ka jawon chalat gwaseme chala do ken chik jek ka chetegne ri ngwar long tichi taban de ngai tichi jalor taban de ngai shop de wiki unit state chala do jen weekend inaugurate ni Loakot Catholic Church ka yuan yang centenary wajen Loakot mi pai realeka dun Catholic re wiki unit state jen do badana wuka jere wichin winami ka raja dana chalat raja chagulat gwasa me reg bm top chala do nene. Let this celebration not only be a commemoration of the past but a call to action for the future. He declared, let us government, the church, citizen and leader commit ourselves to serving our people, uplifting the vulnerable and promoting peace and unity. We are entering a new era of a strong faith for forgiveness and development. Ajane live lo ko da me ki en shanga ma wale ala dor mu bna bu kamat re wiki unity state chol ni kon la bo Loakot both kume kana community ke liukini dial content re which many itin content long no anati ke mat ko ne me dera mugwa long ko dera kon jako de koran falika ko tege tare ngwante to ngai kona gwano tare tin kon to kon teme jen mishol keno de nati ka mal ka jemo ka de nati ka unity na many michigan la kan ne a celebration chala de wajen ichi Christianity ke Christian faith ka yuan yang ka western panal Catholic mission wajen chete ka 100 years milestone ke taye dane lep ko general ke me be ke je reidwar ki unity state so cha jo mo cha jalat ramadan en la queer unity nirek biem top jo me de yeren ling ka kwida mena dienen ling kone ata andana sha rwan cha lat ke jengo wuta bande ngai were we unity state ko be kume aspele ayo be je yan match na mashume ne teme amdong rwan ngoten wa lar ke jeno che shi dung Loakot men wo ka je we ka mdo dien ko jen jela ko torbiyele tidit dio je tu len te grade torbiyelen kone alwan ka match kate te me to wante ke tene long lo jela ke den medit wa jaga kin ma yadit ko jen dong dare ne de kontila aspele mayo dare ga yan majin winimi ka do badana chalat ke jem na me jen jo dana de kon ling ka kwi tabande ngai ka wudere wiki unity state mite galer mu cibin ka kwi da banyo lo njok duno ke jen gwasa me men chala long o jen wuken lebni Loakot dana pilot no jen dana gorade chongtin na mo ka kwi roja dana chalat kam dana to wiki unity state abana wukam ndo dien an goro de kon ling gwasa me en wala re wikka pan gaksha Nuer nyok bongni thiaaŋ kuma kirma yadit teke video mba nyok yekel gwasme mdong de kon nen ko de kon madan le rod de kon ling ne metedi ne ma de bo na shabgar ne lari shit kamanen yana mo are nyal che bok thiaaŋ ka wer ka roje dana shalat ka je de yenen o jen chedul cheka wang ajen mendan latke kirma yadit jen shit kamengai konan o che kanten Nuer te shop ka bangman jelado kene ke hostile
sha kantin dang baro chegla do ken kantin to ke kantin te tere ke jimara di la jimara kirma yadit jo me che jalat anta man to kirma yadit goda kono ko target ka goda content nuer tekten nueren kono lo ke kirma yadit ketin ci chung kel ke kirma yadit ajen do badan lede anyo kirma yadit lo ka je nuer mi cha je lo nuer tal do mo der na der ka bogaje ko bogagat bogane dit ne de shar long jena dan en let kirma yadide na me a jom gorno de yana ling ka jen lera meni tege lera din gorno banyo ka yekel bani na mo togore wich ka panye jar ko do barana shalat ke je chala do chinwar tin konte la jechen bor aduno kwara kwit bat report ana changune kan jang me jikan gor kan yinken keni shane ken shakanak jejen bor ka re wejen shal ke bejenung ye wejemo wejidana chiriek moja toktin which Michelle ke Rumbek North County headquarter maper ke Lake State toga ke ta keleyam nyon jeno chermi ta kel wadar jen gwada danan cha ka maktin no ri mo toga changwal kel ka pai changwal kel ka pai die je kontine cha jo me cha jala de ken chikala no cha dul shop ka jen die cha ka wang ka cha kan nang ok tungwa long keni cha ni ngwan cha kan nak ke ken jang kene dong me gat ko dobran jiken lat ke je gwad me de je queen ya ka do ka roja dan jiken gor ka je ka to english ko biya je kuling the army use attack Rumbek North County headquarter maper Lake State at 1 a.m. The army militia launched a surprise attack in Rumbek North County, Lake State today at midnight, May 11, 2025. The attackers were believed to have come from Panjshir County, according to Information Minister Honorable William Koji. The authority in the county headquarters, Maper, say the horrible attack claimed the life of elderly people, children, the women, and raided 1,000 of head of cattle who were around the headquarters. They destroyed the facilities and burned down 50 households approximately. Last week, Commissioner of Panjshir County and that of Rumbek North County signed a peace accord between the two sisterly communities to foster peace and reconciliation and free movement of grazing cattle among themselves until this surprise attack occurred last night. Jen Jordan kan lat enken kan gwade dane shamal cha jella dane barantame chimale je tol jero dane kala kan lat ne to kon shal ke jang Rumbek North County mangi kono long chane ngaje no rei duaran kamayom cha kon bok pan dio jade kono ngaje me chode lat kirmi yadi nego kon mite ka do mi jitu gono chinwari shiga ga ka jang la kirmi yadi la helicopter la jaga bana boko wini en wini mi ajame wi kono gwasmen tame en kantin dial kono chala do ke kantin tila hostal county ken kantin tin kon tinaka kirma yadi mune kon kule joje gwas mo ne shana bom kon chetiam ko ci do no gwan motoro long kirma yadi beje lwanka gwasen be mando diana nde kon no long o mechung ne kon cirke jejen bor mechung kana bum alo mete ka mishik jemi kan ladbana let kaka na mo bangwang abika mal bukana goro bedeten ajen jodana goro no de lar yene me biya ta mal ban nyo jegum do den chuju peru jeno jin bi subscribe ka bin notification bell bi jetwan biya ta mal bye bye